Lagi sepangut kipai ba jangan mau tar syan konstitusi kilawan penyesok mentang kesini kakak santarik umrai jemang ada jarak repulai syakaseng Voice of the People Party. Kini kipai ba kilawan penyesok agak jalan ke belakang hapok kesang kenci mauria. Hakaba barok songut ki MLA jong kaseng kilia dan lang rengkat ki wipat kinang yalam. Hadirin jong ke jalan kipai ba kila syem ki jing menjur pat ki bun ba kila syem ki form nak tambah pendap form pada perlu hak jadi. Ini ralang iki ti jing baro menteri bagaimana People Party. Kebelah Simon yang ini kecing mencur ke jompi, kecing kecang ini pertalang laisi lewat Haupra. Hakan kasih kipai ba mentang bagi lawan penyesok ialah dia buat ke Voice of the People Party ruk kila penpau ke jeng sokman bagi be cendur lang bagi ba adan bahasa umat ba bright star world marbanyang ba adil buat nongrum bagi cendur man sa jikan mau nak mentang ke kesni hak bagi lawan penyesok ialah dia buat keseng mentang kilong kemi kilong kepadan ruk kibala rak ya upra penpau ke jeng sengu buram yang ke keseng ba kila don ruk ki kena school kibala mi lagi school jengki mon cendur lang rengkat ba adan